Pamiarsa ring rahina jagat galungan ring kota Semarapura Klungkung, katurek sain memargi antar. Dawa gala semeng umat Hindu sampun tangkil sareng keluarga antuk ngaturang sembah pangubaktian ring pura agung jagat nate. Pura Jagatnata, pinaka sili tunggil pura, sani menggena ring madianing kota Semarapura, ring sisin genah kantor pemerintahan Kabupaten Klungkung. Manut pemangku pura Jagatnata, keramane sampun rau dawek galah semeng, tios kerama kota Semarapura, wenten taler sani rau saking dura Klungkung, utamanyane sani masuwagina utawi merantau ring gumi seromotan. Pemangku ngawawahin, edan pengobaktian galungan ring pura inucap keterkayang paca memargi kantos galawengi. Pagi, sampai dari sore mungkin malam nanti. Ke malam ya? Karena malam itu sampai jam 10-11. Mungkin dari mana aja kira-kira umat ini, apa umat dalam kota Semarapura? Ini kan umat nih gabungan nih, tidak hanya di Klungkung. Tapi kan ada pegawai di luar di Klungkung, kerja di Klungkung. Jadi bekerja sambil sembahyang budal, tapi semua seluruh umat sudah bagus dan sembahyangnya. Rainan galungan, pinaka rainan ageng majeng umat Hindu, sani pinaka cihna kemenangan Dharma ngelawan Adharma, ring pengerau rainan jagat inucap umat Hindu ring Bali, ketanyane ngaturang sembah pengubaktian, tur ngaturang Banten galungan pinaka cihna bakti, majeng ide Sang Yang Widiwasa, gala puniki, taler anggen ning capang spiritualitas, ngemit ke rumah ketan keluarga, tur ngukuhang, tata susila ring sejeroning koripan. Winata, Bali TV.